Zdravo ljudi, evo danas malo drugačiji video. Kao što znate, spremam se za put u Toronto i evo pripreme su u tijeku, čekamo da padne mrak i da lagano krenemo s autom. Žena me vozi u Frankfurt na aerodrom, tako da putujemo za Toronto. Da smo pripremili svega, evo ga. Kapica je tu najbitnije, potrepštine, zastava, dresovi. Nije puno stvari pripremljeno, ali poslužit će. Nisam puno stvari nosio, naprosto sam bukirao sam avion samo sa torbom, tako da nema ni mogućnosti ni mjesta da nosim ne znam kakve stvari. Nosimo, to jest ja nosim najosnovnije, pa budemo vidjeli kako će to proći, kako će proći let. Nisam nikad putovao ovak dugo, znači maksimum je bilo tipa nekih 3 sata, mislim da je to bilo u Barcelonu kad sam putovao. Bit će zanimljivo. Sad, htio sam vam pokazati šta sam ja to sve pripremio, šta se znači tu sve nalazi. Napravio sam jednu special zastavu, što se kaže, pošto znate, Luki Modriću je 200. utakmica protiv Paname, tako da sam odlučio to malo prirediti i nosimo još jednu zastavu gdje piše Vukovar. I nosimo par dresova, nosim jednom kolegi dres ako uspijemo potpisati tamo. I tako da bit će sve u svemu jako zanimljivo. Ajde da vam pokažem šta sam ja to pripremio u torbi. To je ova zastava koju sam, ajmo reći, malo improvizirao, ali sve u svemu ja mislim da će biti baš brutalna. Ako je Luka uspije vidjeti, trebala bi biti da upada u oči. Evo ga. Znači, ovo se nosi i ista takva zastava na kojoj ovdje piše ovako Vukovar. Tako da ja mislim da je ovo baš brutalna ideja. Zastave do 150 cm se smiju unositi, tako da, evo ga, malo smo nešto napravili, što se kaže, od rekvizita, pa ćemo vidjeti. Nadamo se da će Luka reagirati na ovu zastavu. Možda dođe do, što se kaže, do tribina, pa možda bace dresove, možda se potpiše, možda nešto bude, ne znam. Pokušat ćemo da nešto dobijemo još i pokušat ću uživati u utakmici, to je ono najbitnije. Tako da neće biti previše snimaka sa utakmice, nego, što se kaže, 90 minuta samo ludnice, navijanja. I to je u principu to. Ova kapica, naravno moj simbol, ta je išla sa mnom svuda, što se kaže. Bila je u Ligi nacija, bila je na Europskom prvenstvu, tako da smo proputovali već dosta toga i putujemo evo dalje. Pa budemo vidjeli kako će to sve ispast. Kažem, mene najviše brine taj let sa avionom, pošto do tamo 8,5 sati, ne znam, nisam nikad toliko letio i to mi je malo zeznuto, što bi se reklo. Šta još nosim od stvari? Ovako, znači imam ukupno 3 dresa. Znači, jedan je ovaj novi od Hrvatske zadnji, jedan je trening majica Hrvatske reprezentacije koju sam isto nosio na Europskom prvenstvu, potpisana od hrpe ljudi koje sam tamo sreo, znači nasumičnih ljudi s kojima sam se upoznao. Nosim dres od Vukovara, to mi je onako jedan bitan dres koji volim ponijeti sa sobom, ne znam, nekako donosi neki naboj, neku energiju ekstra. Nosim 2 zastave, to sam vam rekao. Imam, šta sam ponio? Ponio sam
ovaj set za snimanje, mikrofone i to što treba. Imam, šta imam još? Da, imam, znači, novčanik i ono osnovno, kartica, zdravstveno i te gluposti. eSIM sam si već kupio za mobitel da imam tamo internet da mogu koristiti. Nosim 2 kratkih hlačica i 1 duge hlače. Nosim 1 duks, pošto ne znam kako je tamo vrijeme, malo sam pratio, vidim da ono zna biti po 18 stupnjeva dnevna temperatura, tako da opušteno, da ne bude zima. Nosim 1 ili 2 kratke majice, čisto da se nađu, standard set za higijenu, čarape, 4 ili 5 pari, 4-5 pari gaća i to je sve uspjelo stati u ovu ovdje dolje torbu. Tako da u principu, pričao sam vam već, karta je koštala 700 plus eura, tako nešto, 720, 710, ne znam, za avion, direktna tamo i nazad, ali kažem, samo može ruksak sa mnom, tako da nekak ćemo izvesti to. Što se drugih stvari tiče, kažem, ništa više ne nosimo. Plan je takav, to vam mogu odmah reći, znači prvi dan kad dođem idem malo prolutat tamo po Torontu, nešto pojest negdje, moram si otići kupiti kartu za onaj CN Tower, njega ćemo otići posjetiti, otići na vrh, malo poslikat tamo jezero Ontario, Toronto, možda nešto pojest gore. Uglavnom pokušao sam preko interneta kupiti, no međutim cijelo vrijeme mi kartica bude odbijena, navodno zato što je druga država i sve, pa kao zaštita da ne bi bilo da neko pokušava hakirati i trošiti novce. Tako da ne kužim. Sljedeća destinacija će onda biti, znači, tekma. Ićemo, znači, dan poslije na tekmu. Hrvatska Panama. Tu ćemo biti s navijačima i sve, i negdje oko 4 sata ću ja već otići na stadion i to oću u miru, da ako uspijem okačiti zastave i da skuliram malo, pivo naručim u miru i lagano pričekamo ekipu, možda ih vidimo na zagrijavanju i sve, pošto imam top karte, znači doslovno drugi ili treći red od terena u fan zoni gdje su navijači, ajmo reći oni najvatreniji. Tako da će biti baš brutalno, igrači će mi biti doslovno na 2-3 metra od mene, što se kaže. Sljedeća stvar koju ćemo raditi, to je 24. sam rezervirao Flixbus. Idemo na Niagarine slapove. Tamo ćemo isto ići na onaj njihov neki Skylon Tower ili kako se zove. Isto kartu nisam uspio kupiti, kartica mi je odbijena bila iz sigurnosnih razloga, tako da i sutra prije leta moram još par kasu nazvat da ih pitam o čem se radi, da ne bi imao neke probleme. Uglavnom, to je to u biti i mislim da ćemo onda 25. pošto 25. se vraćam nazad, let je u 7 sati navečer, tako da ćemo tada u 10 ujutro ići na taj CN Tower. Za tada ću si rezervirati kartu i onda će biti, znači, još nešto vremena ako uspijem da sa brodom napravim jednu kratku rutu oko Toronta, ako bude lijepo vrijeme. Ako ne znam, možda kad se vratim s Niagarinih slapova odemo na tu turu, ali vjerojatno će onda već biti i noćna tura, tako da budemo vidjeli. Uglavnom, sve ste čuli, sve znate, držite mi palčeve da doletimo do Toronta, da mene žena sretno doveze do aerodroma u Frankfurtu i da se ona sretno vrati nazad. I onda, kažem, onda slijedi avantura pa ćemo vidjeti kakva je situacija. Ako još niste ekipa, zapratite naš kanal i uživajte u sljedećim videima i svemu što vas čeka iz Toronta. Vidimo se, uživajte!